أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالوحدانية، الموصوف بالأحدية، المنفرد بعلم ما تكنه الضمائر، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، محمد خير خلق الله وصفة خلقه ومجتباه، وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن سادات الصوفيين رضا يسمرنا نحن جميعا من الأزل إلى الأبد. tegal yettude Allah subhanahu wa ta'ala e julde rasulillah on mo jami kisal ngoni e mum, en calmini en juurima dendagal bandiraɓe men julɓe hettiyankoɓe yewtere men sira annabi o sallllahu taala alayhi wa sallam, nde gadoriɗen wadde kala ñalawma altine. Caggal wayrede mawde wonde hakkude men e dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe yewtere nde, ko salminde e juurade e ñagade yaafuya no feewi. te won noon guila lewru min jaltuɗen ɗeɗo balɗe woni lewru mawlide nabi sallllahu alayhi wa sallam dari, en keɓani arde saabu gantuji pawdirɗi e meɗen, kono falillahi alhamdu ko jaam. hande noon Allah subhanahu wa taala rokki en fartangi beele mbawen arde no fotiri foof e yewtere men sira nabi Muhammad sallllahu alayhi wa sallam, e deftere men wiyetede riyu zaman fi mawlidi sayyidi bani adnan nde gandirɗen nuniya. Alhamdulillahi rabbil alamin. eɗen ñaago yaafuya noon no feewi nde won noon en mbayri arde, kadi eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala e barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam, e barke lewru no jaltuɗen ndu woni lewru nelaɗo Allah, lewru mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam, to ganduɗa ko kañum ɓurani en dendagal lebbi foof. Alhamdulillahi rabbil alamin. enen to men mbiɗen ko kayru woni lewru ɓurandu en dendagal lebbi foof, saabu koye mayru Allah arjugini en nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, wadde dendagal ko ɓuratno ɓurdi ko saabu ɓural nelaɗo Allah. enen de Allah rokki en e nder lebbi he ko nduɗo lewru woni ɓurandu en dendagal lebbi ɗi foof, ko Allah waɗiri noon. Alhamdulillah. eɗen ñaago Allah yo Allah rendidin en enen foof, reena en barke lewru ndu, barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. yo Allah reena en, reena dendagal yiɗɓe men e ndenduɗen yidde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Allah waɗani en suturaji timmuɗi enen e wondiɓe men, goto foof wasa yiide ayiba e goɗɗo o, ya rabbal alamin. eɗen ñaago Allah yo Allah tob yurmede mum, yo Allah wanju kisal e yurmede e barke e dendagal yiɗɓe men. yo Allah waɗan yiɗɓe men, waɗana en, waɗana dendagal yiɗɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam malungu malkiso ala caggal muɗum. eɗen ñaago Allah yo Allah suɗir ɓerɗe men ɗe yidde nelaɗo Allah, barke lewru nduɗo no jaltuɗen, lewru nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. saabu barke annabi o, yo Allah suɗir ɓerɗe men ɗe yidde nelaɗo Allah, yo Allah rendini en enen foof, waɗa enen nden ko mum timmuka bi jahi nabil Mustafa sallllahu alayhi wa sallam. yo Allah renana en pittali men ɗi e perguitti aduna, e renana en bandiraɓe men, renana en yiɗɓe men, waɗa jiɗodiral hakkude men ngal, saabi Allah e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. eɗen ñaago Allah yo Allah waɗana en noon hormo nduɗo lewru. yo Allah arjoguin men, arjoguina yiɗɓe meɗen weltare nde ganduɗa nde ko timmude, tawa kala nde gotol e gonɗi juppi e yitere goto e meɗen, taw ko saabu weltare woni sababu ɗimma gonɗi. Allah ne wawi ne hattani yo waɗan en noon. yo Allah arjoguin yiɗɓe men weltare timmude nde suno ala caggal mum, ko noonne maalu timmugo gumalkiso ala caggal muɗum, cellal duumigal wondude e judde balɗe, barke sayyidul wujudi wa ashabi, ha koddoyen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. en mbayrino arde noon wadde so a sikki ala ko hande wonata windande men joyoɓire e nder deftere men riyu zaman fi mawlidi sayyidi bani adnan. kanko ceerno men Cheikh Seydil Hadji Malick dusanno en, omo janguinanno en nelaɗo Allah. en garino hen ha e darsu men cakkitiɗo o, bindol ɗo wiyatno en wo misbahun munirun jawadun mustafan aynul uyuni. ɗo woni ɗo ndernuɗen ñanden. wadde ha joni sikki ala en jokkat tan e yaadude Cheikh Seydil Hadji Malick o jokka kadi e haalande en holi oɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam, holi oɗo giɗo men, holi oɗo mo ɓerɗe men ɗe gurtirta nande haala mumen haale. on woni nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam.
alhamdulillah. mo jokkuno e haalande en oɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o addino en haa ɗo wi en wa miftahun wa misbahun munirun jawadun moustapha aynul uyun. hande e windande men joyɓire eɗen ƴetta ɗo wiyata munajan murtadan haadi bashirun wa laysa alal mughayyabi bizaniyan. yo Allah yof cheikh Seydil Hadji Malick moƴƴere. o wi en yen nganndu oɗo annabi sallllahu taala alayhi wa sallam mo jangguinanno en ha joni ko on kadi o woni e jangguinde men. nelaɗo Allah mo mbimi ko kañum woni mo ɓerɗe men beltorto nande haala muɗum en haale walla haalde haala muɗum. yo Allah junnani en ɗum suɗira ɓerɗe men ɗe da'iman ko woni toon ko fof o ñantirana en ɗum yidde oɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam. Seydil Hadji Malick wi munajan kanko oɗo woni nelaɗo Allah mo ganduɗa o ko gundodironoɗo. munajan ñukkodirnoɗo e Allah o ko on de woni nelaɗo Allah mo haalantuma. oɗo dañi e Allah ko hay tagore wotere meeɗa dañ wonta dañ jogorani dañ fiɓani dañde won noon dañata ala wawa wonde abadan ko nelaɗo Allah sallah sallam tan woni jaaɗo ha huccodiri e Allah kañum tan e Allah woodi sirruji doƴƴi hakkude mabɓe ɗi ganduɗa hay goto wawa andude. ɗum waɗi o wi bayna al muhibbayni sirrun laysa yufsihi la qawlun wala qalamun fil kawni yahki. kanko annabi o nde ɗemgal makko o wi bayni wa bayna rabbi sirrun la yattali'uhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. hakkude me giɗam o woni Allah sirruji eno ɗon hay malayika e malayikaji ɓalliɗi wona annabi wona nelaɗo hay goto qillitta koye andude ɗin sirruji. wadde Seydil Hadji Malick wima munajan on woni gunnodiranoɗo o on woni ñukkodirnoɗo e Allah o mo Allah ñukkani mana ñohanno o on woni nelaɗo Allah. murtadan jarlaɗo o haadin on mo ganduɗa ko pewnowo fewde e lawol poccingol. ay bashirun mana beltinowo o basiran basiran wa naziran noon Allah wiyatnomo e nder qur'ana. wadde oɗo mo sifoto ha joni ko o woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. o wi noon wa laysa bizanini alal mughayyabi ha joni ko nelaɗo Allah o sifantuma nde o wima ko on woni gunnodirnoɗo e Allah jarlaɗo o pewnowo e lawol poccingol beltinowo tagore Allah o on woni nelaɗo Allah. o wi noon wa laysa bizanin alal mughayyabi wa laysa o wonani kanko nelaɗo Allah sallah sallam bizanin mana tumeteɗo zanin mana bittuham o wona tumeteɗo alal mughayyabi e cuuɗidi. mana nelaɗo Allah sallah sallam o wona neɗɗo tumeteɗo o wona cikketeɗo e suudde nelal ngal Allah nelnomo ngal. wonde Allah ko tottunomo e mission yo yettin ko wonko suuɗi hen kanko annabi sallah sallam ala o wona tumeteɗo e on bangel la. wa laysa annabi sallllahu alayhi wa sallam ala ma gaba min al wahyi wa khabari sama bittuhen ko ummortonomo e asman Allah ne tottimo yo yettinan tagore Allah nde kay sikki ala tumamuye ala hen wonde wonko suuɗi kanko oɗo nelaɗo Allah. ha ganda o annabi mo Seydil Hadji Malick woni e jangguinde en ko oɗo woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. sabu khutba makko battiriɗo kanko nelaɗo Allah sallah sallam ɗo won to wino mo haalde e wondiɓe makko o wi aw ala hal ballagtu beele mi yettini ko Allah tottuno kanko ɓe mbiya ballagtu ya rasulallah a yettini o heɓɓiti o wi allahumma shhad Allah an woni seede. wadde eɗen jiiya Allah ne wiye nder suratu takwir wa ma huwa alal ghaybi bidanin wama huwa alal ghaybi bidanin. Seydil Hadji Malick wi wa laysa kanko nelaɗo Allah sallah sallam wona neɗɗo mo ganduɗa bizanin tumeteɗo alal mughayyab e mbirnide wahyu mana khabaru sama ko arabno ko hay hunde hen o suuɗani nelaɗo yettini foof on woni nelaɗo Allah noon on woni dañƴo ko hay goto dañani gunnodirde e Allah ɗo hay tagore wotere wawa yettade so wona kanko. on woni jarlaɗo jaafaɗo e dendagal alhaaliji muɗum foof on woni pewnowo yimɓe fewde e moƴƴere on woni guiɗo Allah o. kono elle ma mbiya won mbiɗo Seydil Hadji Malick jokku haalande min holi oɗo mo jiɗɗa wiide o hoyi wa aynul khalqi aynan qad nahana yubahhitu man atahu min al uyuni. allahu akbar. Seydil Hadji Malick wi wa aynul khalqi ay ko howo tagore nde mana ashrafuhum ɓurɗo teddude e dendagal tagore nde woni Mouhammad on woni mo kalantumami ay on de qad nahana on woni kaɓɗo en aynan ñamde riba. aynan oɗo ko riba par ce que ɗen noon aynuji ɗi ne keewi ɗo o addi ɗo ma won 12 aynu taw aynu foof jiida e goɗɗo o. wadde o wi wa aynul khalqi ay ko howo tagore nde mana ashrafuhum ɓurɗo teddude e dendagal windere Allah nde foof qad nahana on woni kaɓɗo en holɗum aynan ñamde riba.
nelaɗo nde ari tawi aduna o koye niɓɓere o addi ko lumiére o yeyni ɗum o sasni o riwi niɓɓe ɗe o itti caɗele ɗe ha laaɓi ceer yo Allah yoɓ rasulillah o wima noon ha joni o sifanoma nelaɗo Allah oɗo mo woni e jangguinde en holi kanko o wi yubahitu man atahu min al uyuni ay yubahitu omo muga kanko nelaɗo Allah omo haawa man atahu on gaddanɗomo min al uyuni e jawɗele uyun ay ko jaam o ayni pirowo jawdi o mana ko on jaam muɗum woni uyun mana ummi koye minal ina min inatu mana inatu bi kasril ayn on firata riban moni aynan gaɗiɗo oɗo noon ko al amwal mana jawɗele wadde o wima yubahitu kanko rasulillahi omo haawa omo nañña omo wemna holi on man atahu on gaddannoɗomo minal uyuni e jawɗele kala gaddanɗo rasulillahi jawdi nelaɗo hollete kawi saabu a yiyat ko gaddanɗamo ko ƴetta goɗɗum o watta hen o rokka ɗum yimɓe ha laaɓa ceero heddo ɓolo walla hay an gadduɗo o itto hen ko heewi o rokkuma ha daña kawis e nelaɗo Allah ganda oɗo annabi wona jawdi o yiiɗi ɗum waɗi o wima yubahitu omo muga man atahu on gaddanɗomo minal uyuni e jawɗele sallllahu alayhi wa sallam kalimatu yubahitu o mana bahata Allah ni wiye qur'an fa buhita alladi kafara fa buhita bina'u lil majhul o wetto Seydil Hadji Malick wi ha joni caggal nde wi en oɗo kohowo tagore Allah nde ko kanko woni kabɗo en ñamde riba te kala gaddanɗomo jawdi ma yiye makko ko hawni ko naññi ɗum o wi bihi aynan wonilna laysa aynun yumasiluhu bihi naylul uyuni sallllahu alayhi wa sallam bihi ay bi barakatihi koye barke makko kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam wonilna kiɓirten aynan afiya mana kiɓirten jaam kiɓirten cellal kiɓirten kisal ko saabu barke nelaɗo Allah bihi mana koye barke makko kanko annabi o sallllahu alayhi wa sallam wonilna woni ko keɓirten aynan ay afiyatan ayno oɗo kadi ko afiya te laysa aynun wonani hay goto ayno oɗo kadi ko ahad laysa aynun fadam seeɗa laysa aynun wonani hay goto e tagore Allah nde yumasiluhu ene yerodiri e makko bihi kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam naylul uyuni e hebde gandal annabi human binde ɓurɗo anduɓe foof andude ar bismillah oɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam ko ode Seydil Hadji Malick wi bihi aynan unilna laysa aynun yumasiluhu bihi naylul uyuni koye barke makko kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam unilna woni ko keɓirɗen aynan afiya te kadi laysa aynun wonani hay goto yumasiluhu ene yerodiri e makko kanko nelaɗo Allah sallah sallam bihi e makko naylul uyuni hebde gande nde wonon kanko gande makko ɗe gummi koto Allah ɗum waɗi hay goto o nandani kanko rasulillahi sallllahu taala alayhi wa sallam aynuji ɗi noon ƴeewen ɗum no moƴƴi ɗo e nder deftere Seydil Hadji Malick addiɗo fodde 1 aynu mo jiidani e goɗɗo o ɗemgal arab ene heewi aynuji tawa aynu foof ene jogui firu muɗum sa yi to qamusul muhit on wi aynuji ɗi e nder arab ɓuuri 50 tajul arus on wiyata ko qur'an e hoore mum addi fodde 17 aynu mo jiida e goɗɗo o e tajul arus omo wiya aynuji ɗi e nder arab ɓuuri 100 deftere kam yeehi ha wino mo qamusul muhit wino ko ɓuuri 50 tajul arus o wi yeehi ha ɓuuri 100 wadde eɗen paama tan aynuji ɗi ene keewi Seydil Hadji Malick noon waɗani en ɗo utilisé aynuji ɗi jiida e nder deftere jangguinde en lugha fodde 10 noon tan ma en gartoy hen tan e serdude ɗum banggue joni noon en gandi oɗo nelaɗo Allah ko saabu barke makko keɓirten dendagal moƴƴere dendagal kisal dendagal jaam te hay goto nandintake e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e hewde gandal wonde gandu ala saabu nelaɗo ko kañum woni gandal mbiɗen zati gandal ngal ko nelaɗo Allah par ce que kanko wino ana madinatul ilm min ko min woni wuuro gandal hana ko nelaɗo sallam woni gandal foti janggue ten ko nelaɗo Allah ko heddi ko janguɗa e defte ko pop ɗum wona gandal ngal ala ɗum ko lawol dañƴa faade e gandal
defte ɗe bindira ko ha daña lawol, sa jangi defte ɗe daña andude lawol ngol to reɓete holko yiiloyte e lawol he, sa rewi hen jiiloyoɗa nelaɗo Allah, ƴeewoya nelaɗo Allah, gandoya nelaɗo Allah, saabu ko kanko woni gandal. nelaɗo Allah mbiɗen ko kanko woni gandal, ko kanko jari andude, ko kanko foti andede, goɗɗo fota andede. ala kala nde gandorɗa goɗɗum yo taw koye nder andude nelaɗo Allah gandirɗa ko heddi ko, kono ko foti andede wodani so wona rasulillah. ana madinatul ilm. alhamdulillahi rabbil alamin. nden noon kanko Seydil Hadji Malick ha joni omo jokki sifanade en hooli oɗo mo woni e jangguinde en. o wi wa islalun bi aynin fi hajirin fa irhasun lahu kullal uyuni. hey nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. wa islalun hey ɓuɓɓinanaɗo o mana keɓɗo ɓuɓiri o taw o heɓri ɓuɓri ndi ko bi aynin e rulde. ay bi ayni oɗo kadi firata ko rulde, mana bi sahabin. wa islalun bi aynin fi hajirin fa irhasun lahu kullal uyuni. Seydil Hadji Malick wi wa islalun ɓuɓɓinanaɗo o dokkaɗo ɓuɓri o bi aynin taw ko e rulde fi hajirin e saaha jollor. to nangue wulata ɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so yeehi e nangue rulde jimat e mum ene totta ɗum ɓuɓri. so tawi o yeehi kanko rasulillahi banggue mo fayi foof rulde nde rewat e makko ene tottamo ɓuɓol sallllahu alayhi wa sallam. wadde o wi wa islalun ɓuɓɓinanaɗo bi aynin, ay bi ayni oɗo bi shahabin mana e rulde fi hajirin e jollor. taw ngal ɗon gueɗal ɓuɓɓinanede mo e rulde nde fa irhason, ɗum ɗo noon koye irhas. irhas eɗen mbawi firdude ɗum ko seeki aada, hunde wadde no aada yarani yiye. irhas so tawi annabi waɗi hunde saaha annabagal muɗum o waɗi kawis, ɗum woni ko wiyete mu'jiza. kono noon so tawi o waɗi kawis ko adi omo neele, ko adi omo wona annabi, ɗum feeñi e makko yiyama kawniɗe Allah tottimo omo golla, ɗin kawniɗe ko ɗum wiyete irhas. wadde waɗi ko irhas on e mu'jizat on. so tawi kadi koɓe gollanno ko waliyaɓe golli ɗum wiye karama. wadde irhas o pamen hebde mo nde ɗo rulde ene rewa makko ene ɓuɓɓinanamo kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam, ɗum jeeya koye irhasuji makko, saabu o waɗi ɗum guila o wonani annabi kanko, o dañi ɗum yiyama e makko, teskama e makko guila o wonani annabi. wadde ko ɗum waɗi Seydil Hadji Malick wi ɓuɓɓinanede mo ndiɗo ɓuɓri rulde rewde e makko e saaha jollor ene rokka mo ɓuɓol kalto o yeehi rulde ene rewi e makko fa irhasum lahu. ɗum ko irhas wonande mo kanko rasulillah. te kadi kullal uyuni ko e kala nokku. al uyun oɗo mana an nawahi, woni bangueji, kala bangueji ɗo o yeehi rulde nde ene rewa e makko, ene haɗamo nangue, nam ene ɓuɓɓinanamo. ɗum noon ko irhas, saabu o waɗi ɗum ɗo oɗo kawis teskama e makko kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam guila o suwani leede. annabi kala ko golli ko ganduɗa ko ene seeki aada, kawis mo ganduɗa aada yarani hunde nde ene yiiye e neɗɗo, kanko annabi o feññini on kawis e hoore makko ko adide omo neele, ko adide annabagal ngal ne ara, ko ɗum wiyete irhas. so tawi ko caggal annabagal wiye mu'jiza, so tawi ko wali golli ɗum wiye karama. wadde wa islalum omo haalanno ɗum to khilasu zahab islaluhu fi istiddadil harri bi rakami. hatta noon ko wiyete irhas ko neɗɗo ne wawi innude ɗum e nder deftere taw o fanditi hen ko mana ko innira ɗum toon mu'jiza taw o fanditi hen ko irhas. no Mouhamadoul Bousiri wiyatno wa badat fi ridaihi mu'jizatun, feeñi e saaha muynam makko kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mu'jizatun. ay o inniri ɗo mu'jizat, kono noon fanda hen ko irhas nde wonnon saaha muynam makko kanko rasulillah o suwa wonde annabi. wadde ko irhas won toon, koni alhaali o irhas ko kawis mo annabi feññinta ko adi annabagal muɗum. mu'jiza ko kawis mo annabi feññini e saaha annabagal muɗum. karama noon koko waliyaɓe peññinta e kawisaji ko, no Mouhamadoul Bousiri wiyata to hamziya wal karamatu minhum mu'jizatun hazaha min nawalika al awliya'u. so tawi ko waliyaɓe golli wiye ɗum ko karama. wadde en paami oɗo woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa hay nangue tampinta rasulillah, o nandani hay hunde. so tawi neɗɗo famɗini hadara nelaɗo Allah anda Allah, hala Allah guila tagui rasulillahi tan.
wonten ko e ngabbinde hadara muɗum ene rokka rasulillahi ko hay goto heɓata daiman Allah ne ɓeyde garade nelaɗo Allah so tawi won tukkuɗo daraja nelaɗo Allah komo ala gueɗal e Allah yo Allah dandu en e ɓen eko nandi e muɗum en barke sayyidul wujudi wa ashabi Seydil Hadji Malick wi sirajun min ashi'atihi istanarna wa aynun qad zarat kulla al uyuni sirajun ko lampa kanko nelaɗo Allah tasbih balighi ɗo ko habar mo ganduɗa mubtada muɗum ko taƴa o wi sirajun ko lampa kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam min ashi'atihi koye cinsinji makko istanarna nurɗirɗen istanarna jeynoriɗen istanarna kiɓirɗen annor ko saabu cinsinji lampa makko kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam tewa aynun ko nangue aynu oɗo kadi firata ko shamsu ko nangue qad zarat gue ganduɗa ene hoyni ene ɓuuri forde kullal uyuni e dendagal nangueji aynu mo addunoga nangue o ko jamu makko addi ga woni uyun kullal uyun mana ashumush ay ndeysan sirajun ko lampa kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam min ashi'atihi istanarna koye cinsinje lampa makko kanko nelaɗo Allah istanarna woni ko jeynortoɗen sallllahu alayhi wa sallam wa aynun ko nangue kanko nelaɗo Allah qad zarat ɓurguel lerde mana hoynugue kullal uyuni dendagal nangueji nelaɗo nandani hay hunde sallllahu alayhi wa sallam nde wari ha ɗo noon o wi fa ya ajaban li zi nurin munirin wa nurul asli min ma'in waɗini fa ya ajaban min nde mi noddi kawis e ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko li zi nurin wonande on mo ganduɗa ko joom annore munirin nurɗude nurɗinde te kadi wo nurul asli nde ndeɗo annore wonata annore nurɗude ene nurɗina nde wo nurul asli nuru annore lasli nde mana lasli annore woni baba adama e on saaha fi ma in waɗɗini no omona hakkude ɓakke e diƴƴe est ce que rasulillah ko annore so Seydil Hadji Malick wi fa ya ajaban wallahi ene hawni yo tan ndeɗo annore nde ganduɗa ko nurɗude nuru mum ene nurɗina guila asli nuruji foof suwa tagede woni baba adama nde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wonata annore nurɗunde on saaha baba adama ene woni hakkude ɓakke e diƴƴe ko noon o wino kanko rasulullah kuntu nabiyan wa arif bi nubuwati wa kana adamu bayna al ma'i wa tini min mi woni annabi mi andinama annabagalam on saaha adama suwa tagede taw ko hakkude ɓakke e ndiyam woni wadde Seydil Hadji Malick wi fa ya ajaban mi noddi kawis koni ɗo ko hawni lisi nurin e joom annore munirin nurɗude nurɗinde on woni nelaɗo Allah ten nde annore nurɗata ene nurɗina nde wo nurul asli annore lasli nde woni adama annore lasli nde o fantiɗo ko baba adama e on saaha fi ma in watini omon hakkude ɓakke e ndiyam wadde nde annore ɓooyi hawnade o jokki noon e haalande en ha joni yen ɓeydo andude kawisaji nan hen ɗi gasata o wi wa fi sulbin li iyasin yulabbi wa yasma'uhu al mawasimu bil azimi mbiya wo yulabbi waɗi talbiya wo yulabbi mana ene waɗa talbiya en woni wiide labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak eɗen gandi wadde talbiya wadde o wi wo yulabbi waɗi talbiya fi sulbin e keesili Ilyasin wonande Ilyas annore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ndeɗo nde waɗi talbiya e keesi baba mana Ilyas annabi Ilyas guila annore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde woni e keesi makko kanko oɗo Ilyas omo wango suudu Kaaba annore nde ene woni e keesi makko annore nde e hoore muɗum ene wiya labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika lak labbayka nden annore ko annore nelaɗo Allah guila ande woni e keesi annabi sis mbiɗa Ilyas mbiɗa guila e o saaha annore nde ɗo Allah subhanahu wa taala ene holla tagore Allah nde kawis nde ɗo annore nde mi taginde mi tagani hay hunde ko nandi e mayre mi ɓurnata nde hay hunde e dow mayre kayre ɓuranimi hunde foof guila ande woni e keesi Ilyas mbiɗen Ilyas ene wango suudu Kaaba annore nde e hoore muɗum ene waɗa talbiya allahumma labbayk te kadi ko ha wonnoɓe e nokku hajjuɓe foof nani ɗum waɗa wi wa yasma'uhu al mawasim ay wa yasma'uhu ha nani talbiya mo annore nde waɗatno al mawasim mana mawasimul hajj ay bil azini ay wondude e gandal bi oɗo
ko maana ma wondude nde won eɗen gandi harfuji jarri en lomtodira wadde bila asini wondude e gandal janana haqiqa tan wona annabi Ilyas jahowo o woni e wadde oɗo talbiya ala won ko woni e keesi makko wona annore wonde toon ko nden woni e wiide allahumma labbayka ɗum ɗo ko wondude e gandal bisimilla wadde en pamirini ɗum woni o wi fi sulbil li ilyasini yulabbi wa yasma'uhu lmawasimu bil azini annore nelaɗo lah salah sallam gila e keesi annabi Ilyas annore nde ene waɗa talbiya te kadi ha gonno ko wonno e mawasimul hajju ko foof nani ɗum wondude e gandal wadde yo Allah yoɓ Cheikh Seydil Hadji Malick moƴƴere gandinirowo en ni holi nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam ko ɗo darneten yewtere nde inchallahu taala ha altine paaɗo so weeli jomiraɗo subahanahu wa taala yo Allah rokku en famde ɓeyde gilli men e annabi sallllahu alayhi wa sallam so tawi wonko weñi hen kadi min ñaguima yafuya wona e anniyaji he jeeya in uridu illa l islah ma statatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu